abantu ngicatshana abantu ninganzona zondana Ukhozi FM hlabana khona le ngoma ngicatshana ezithu ngicatshana abantu ninganzona zondana Ukhozi FM hlabana kulapho hlabana khona hlabana kulapho hlabana khona hlabana kulapho hlabana khona kulapho hlabana khona le ngoma ngicatshana ezithu ngicatshana abantu ninganzona zondana abantu bendondo kulapho hlabana khona. Njalo ngobizimo umuqhatha ngomntu othumile kunawo inoyalalela njalo umuqhatha ngomntu othandwayo kunawo umuqhathanisa nami umuqhatha ngomntu othumile kunawo uyinde ngazi isiqonqono sende ngazi lutho emfana uyinde ngazi isiqonqono sende ngazi lutho isiqonqono sende ngazi lutho isiqonqono sende ngazi lutho isiqonqono sende ngazi lutho isende ngazi lutho isiqonqono emfana uyinde ngazi lutho isende ngazi lutho isiqonqono sibanzani uzophuza kanjani mina ngoba wathi udokotela miye kuthiwa ngoba uqedela lona leli zwe lingekho qala ngani ke nkonzo ungithi uhapha ngihambe ngiyele ekhaya ngoba vele ngiganele nabafazi uzobenzana abafazi wena ngoba wathi abafazi bakhe abafowena usabenza lutho ngakuthola ngiyangazi ukuthi mina ngubani
mina ngusilona nkunzi emavava ezinye ezimanqindi ngumbono zinde kayika ngankunzi eyibhonge amafusini ukhakhaya lenkunzi yakithi ekhulume nebhonge yabhonga amaqedi yakwazulu Tunusa tu Angiqale ngawo mfana omfishane No cops Come now Uthini Uthi voicemail Come la Emandaba lapha engifuna khona uzoxolisa Nje ethanda indaba le Hey awuyithandi indaba zamaqembu abanye abantu Hey angimazi mfana nje Wena uyisiqoma noma singasathani Bonakala ngokushintsha amagida ngoma lokusitha zogida Wazwakala usubhedda usuthi wena umnandi kabi Wazwakala usubhedda ukuthi khona igida ngoma elikwenzela kahle Hawu Ubonakala ngokulanda ushilisi ku-DSD Wabonakala ngokulanda umasipala kumgugu Awugcinanga lapho uhambe wawuvela indaba wazwathola ukuthi khona igida ngoma nami sengixabene nalo Akuphelanga mzuzu umngake salibona seligida kuwena Wena yini wena uhamba nje njalo hambulalela indaba zamanye amaqembu ukuthi kubani oxabene nomunye liphi igida ngoma exabene nomculi ulithathe kube yelakho yini inkinga yakho wabuthabutha abafana nje kangaka kwenze njani lesicisha mzozo Izwa kuthiwa kulezi insuku umngane wami ubhizi uzama ukuxova ushwini nomuntu ekhaya kuthiwa ubabona Uthi uyabagijimisa Sada sakho Junujuno siyathinta siyabusisa mfana Kodwa sikaze sikubusisa wena Isho ngoba kuze kube namhlanje wena kawunandiyona Omaqeqeqe bakho bathinta ngesandla sakho bayibhedela Awunabalandeli ukhala ngokuthi ufaniwe kuFacebook umkhodi yakuvala Ubhizi wehla wenyuka neyikwini Kodwa ufuna imali Umfunani ulinde umfoka chu Angithi ufuna imali yakho Ufunani ngokhehleleni Angithi ufuna imali yakho Yithi ulundi olumahliki ngokuhlikiza indoda eyihlathi maqedeze ehlathi Hlikisa wento Yithi usatshela imina njalo wethu ngumvela sodumo basinyunda siyaphunywa Ichaka sishaya ikinselo nhlamba ziyashiyana ukulingana umuntu ongithukisa nakalingana ongithuke namuhla Wena umshayi wenkunzi emanqushe uqoba kwithelayo lavela ihlazi Usuyishayelana intombi yakhe zokuqala estage Shuthi phela uwo ngayitshelanga ukuthi anofihla Uthando manje amalangabi intombi yakho yayibona isandla sayo phela ukasuka kabi umuntu ofesela imfihlo ewambhoka Shaya uthanda manje inyona indizayo zonke abantwana bana ndidiza ndawonye Wena uyindishindisho uxoba komlenze wakho mfana izinqe ziyanxana Basuke bancoma mfana wami bathi uyondla kini Bakwenza into enkulu usubona uyinsiza ngisho lapha kithi Ugoqela gologo wakho mfana mbesuza lapha kini yongibisa iqanda lenjelane Yokugcina ngawo amakhehla la uhamba washaya emzini yawo awazi kithi wethu Iqiniso mfana Iqiniso ntweni nesini Kuthiwa kushaya 17 kuthiwa nje uhleka nje ufaka amafonzi yini uhleka sangiyemuka usaba amazi nje uqathana hawu ezisinyana Wena umqothi wakhani vele siyaqothuka ubuso dhiwa maphela kwasha wayishozi kuyothaka Ngithi nqimuza mangqimqimu wehla nakwenyuka kuyafana kusiza ukuza amanzi utwala bukhona ngithi qathile yini ngiphethe ngengoma abafana bami Ngaba uyofunani kwi-top 10 awuhlekisi wena awungazi kahle wengizwa uwenlo awu yabona kumgodi yabheda manje yabheda phela kumgodi yabona kumgodi manje yabheda phela ubheda uwo wamqala thina umgodi kana kelendale ushubosha wakhe njalo ibhadi lami Ithi ukhodle washiya yebi yasungulela ngithi ugcume wasuza yebi yambongo ingane edidama ayinengi ilele liyani qili lamaqili wena uthakashana ubonakale kongezwani nabantu bakwethu olamana labesizwe uma beze kwezithi ekhaya ufike uzokwenzela kithi ishugana mabengekho sibe siyobani
wena wisithutha senqange esubhuko sinyamaza nesiko inkinga ihlangane ezinye inkinga uyisimo ezingelapheka umgwaqo omude obheke kwasathane ukushona komuntu ukugiya kwakho ngenxa yenjabulo kasathane yokuphila ngenyembezo zomkhuhlane awuthi ngitshele nazi indaba zakho uyakhumbula mhlazane ngihlela umcimbi emabhithi igcwalisa ngithi ngiyomema umongameli ubaba uNxamalala wangithuka wangijuba wangifulathela wathi ngimsanga umongameli omdala ebekhona omusha wathi ngimsanga umuntu ongasekho emandleni ongasophinda abe semandleni ngithuke ngoma mngani wami ngabe usuyishoshovu esihamba phambili sokuwena osuseka uNxamalala ekubeni kimi wathi ngingalinge ngimbize uNxamalala emabhida ngoba ulisa umongameli omusha akuwena mngani wami ukhuluma la angithi inkosi yama-voice note wena miyeleke ukhula wena ngendlela ukhuluma akhuluma ngayo ukhula wena balwa izinto zepolitiki obviously uRamaphosa abamfuni futhi abanye idadeye lento yakho mayizongena ama-reflection usakhona kamsholozi ukuthi which is which yiwophi kahle ofuna wena kwenzeke la ngoba sekuze umongameli omdala ngeke seka lo zothumela u-DP I'm telling you ongqongqoshe bonke abasemthweni kaRamaphosa uzambile semthweni kaRamaphosa lo bafuna umuntu ongasela power ongekasaba ne-power futhi manje ngiyazi ukuthi uma ngisho mntakababa ukuthi you are not safer kodwa asena exalta into eshiwo ukhula ngoba uZuma makuthiwa uzetheni umongameli azoza kuyona futhi okusho ukuthi cha uZuma ulisana nobani ulisana nomongameli yeyizwa lonto ngoba wazi kahle ukuthi vele i-home ground yakhe emabhida nekwazi Natal i-home ground yakhe kodwa manje we can't fool ourselves bese ngathi asubona umhlaba usekela ngaphi yeyizwa lonto kodwa-ke kufuneka sifune istrategy sokuthi obiza kanjani yeyizwa lonto yakuthi hey Messi ithi wonke amehlo banamayoza akho uyakhumbula mntazana ungitshela ukuthi usuthembele kumongameli omusha ukuthi akubuyisele emsakazweni uyakhumbula mntazana ungitshela ukuthi uNxamalala umzondela ukuthi akenzanga lutho ngokuxoxa wakhe emsakazweni mumva nje usiyamthanda usuna izimpi zakho ngaye futhi qhala ndi uyakhumbula mntazana ungitshela ukuthi wena uyi-EFF uyi-ANC ngesisi ngisho ngaleli langa uzungitshela ukuthi wena ngeke uzijoyine inkatha ngoba inkatha yiqembu elihloniphekile akuzwane ixanthwana wena uyisimo esimo umbila savuna meva sikhohlakale ndini ubonakale ngokuhlaba inkomo kini uthi ujikide uzuthi uzama ukuthwala akuthwaleki hlaba inkomo kini sinqikane iy'moto idlozi liyayifika loo nto yenza usuze wamzonda ukehleleza umzondela uba ungithumela ngaleli vukane lakho olithandayo uthi alimthuka bese likuthuka nawe kona engezukubona ngoba ucasu lokuthi uthi uyathwala akuthwaleki uyakudlula yeyi umona awubonge futhi wena hayi ngiyabuza ngicelela ngakithi uma uthi wangidumisa ake ngibuze nansi imibuzo mfana kithi zingaki konje indondo engayiwina ngiphila nawe uyakhumbula mntazana ubhalela uNtuntuli ingoma le-80s no-folk uze umthwala uma usesilweni awudumisa mina nalapha uyakhumbula mntazana uthi ngeke uzungidlale emsakazweni ngoba uNtuntula akayilethe yakhe i-CD nanku uzofonela umthobisa ijolo akusende ingoma kaNtuntula ngo-WhatsApp khona uzokwazi udlale mina awudumisa mina nalapha uyakhumbula mntazana ufonela ubheka mkhulu uthi akafaka isikhomba asenze unumber 1 i-top 10 yomaskani wawudumisa mina nalapha sengisho kuleya ngoma yaso esasifinini zakuyo ngithi kwangisiza ukuqhela eduze kwakho kwalama ubuke nje ngihamba amazi omhlaba hlukanisa unyaka into engenzeki ngisaphila nawe wena unendoze libi wena abantu abaphila nawe bonke abanandondo ubani njenendondo ophila nawe ngisho umbuzeni lutho wasukela uMroza ngoba eyiwinele wasondela kuyena kaphindanga uMroza wawina uNtuntuli uphila naye akanandondo ingenxa yakho umkakho lokhulayo akanandondo ingenxa yakho phela ndoda bephumelela abaculi uyakhala nonjobo uthi wawumeleka uma iqala ukukhululeka kusemanje yeyi wena uthubisana kanjani wena uyakhumbula mntazana uthatha le mbongo yakhe engagezi uyinikeza uNtuntuli uthi ayingithuke bese ngithuka nawe khona ngingezukubona mina ukuthi ngiyithole kuwo uqili wawudumisa mina nalapho uyobakhohlisa mina ngeke uzungikhohlisa yeyi ngithi wayenza indaba weNtuntuli wangifundisa utshwala ngasaphuza uchaza amathi angimazi ungizonje uyisilima ngempela wena lethe pretenda abafazi bakho kuthiwa bayakhala abafazi bonke bayapreventa abathi ngeke beze benzahlela uhlala wayigcinane n'ingane encane ishaya imumva ishaya
phambili, ishaya emuva, ishaya phambili, nokuhleba. Ithi ngiqaphe eqolo njengonwabo wabuya ngiyabuya ngasho ngathi boba phawu. Ngifutha amalangabi nje kangizenza indaba ngilayitho uwesigilambulu. Awusoze wangikhona njalo wehlulele. Ngiyabajabulela bonke abaphila nawe wena ngoba wonke umuntu omsizayo wena uyabuya uzothi wamsiza. Bopha phawu. Ithi ngithenze takututo nesingize amabala ngokuyibeka amabala ngoba ezamabele ziyapheka zathulula kola mina ukuvutha kwenyamazana. Usawuyena njalo umshayi wendoda enomona izobikela induna yaba nenduna inomona yize uvalo yize ijuba nwangibuka umdekithi. Iphisa nimekazi indoda wayibamba wayiyeka inyamazana. Ithi yeka lo ntombi ifana vele nami ayisingqobi. Umelene nje. Hlala phansi.